खुलुमबायखा सिकिनसा आनि चेनेल बाय गोरों टंनाय दङ बाय प्लेया हामबाय कखिहायसि निरगले बाहायके वानसक आनि वानसक मानिखे एप्रिल 13 तारिखो टिडि एडिसि इलेक्शन साखलाय जाखा और बिसिंसि 14 तारिख केनो गरे मेला तो सकां सालसा सकांनो निनि अकरा साकरा जे मतायो पदमानाय र बगला आंथों बलंति आंथों निनि खेरफां असाय जतनो 13 तारिखनो बनिसाय सकांनो थांबायबो 12 तारिख 13 तारिखो थांबायबो एके मताय पारानिबो हासालनि डिस्ट्रिक्ट आलकालकानि बरक फायनाय दङ वेलकाम नगरायमाना सगो हसनि सासनि तंनाय दङ मा पुसिवो गबैसासाउ एप्रिल 13 तारिखो अंलाहांखे खाकामानि सलयांनाय असक गोबां बुट गलायांनाय तिनि नखंनि बाङै मतानि थानि निजेनि वान समनि पुरनंथों बाक्साबा मतानि थानि मेरा तायु मिसिल तायु पुंतावो बेलाखेनो समय केसें थांनाय जान वान समनि गाइसनोले बाहायके वान सो बोलांसिया एके 10 तारिख रंखेनो आनि साक आं जे वान समनि 10 तारिख रंखे किसा गथक थाङो ताबो एप्रिल 13 तारिख न सानो त्रिपुरा सरकार नर्मालिया अंला माने अमो पॉलिटिक्स बाय गदा गोबां मानो गोरोंनाय हायसि जुग नोसों त्रिपुरा हानि सृष्टिनि हयतेनोसों एप्रिल मासेवो गरिया फुजा खायफायु जमातिया सिमिया जत 19 दफानो जे हिंदू तंनाय र और बिसिंसि बीजेपी एमने हिंदू तिनि बायके उ रामपद जमातिया बाहायके तिनि उ त्रिपुरा सरकार बाहायके तिनि एप्रिल 13 तारिख तेनि आइखेनो गरे मेला बाहायके खायरमाखा गरे फुजावो तो जतनो हसनि सासनि तंगै निरामिस जावै लास्ट दिन बुसु सेनाबो खाय हम ददम खे मै कथक बाया सारि हम ददम खे तंगाय अमो जमातिया सिनिया वान सं नायबेगेदि जत चिनि त्रिपुरासा 19 दफार आं अमनो साजाया मानि या 13 तारिखो जेकपां अंलाहा माने सब बोत गोबां खलाया नाय उकंनां सामानिसि एके त्रिपुरा सरकारबो जुग नुनो फायबो जेमन बीजेपी फायफ्रो त्रिपुरा हानि मताय गरे फुजाबो माने जालिया जुग नमो एप्रिल मासे वं फायबो एके तिनि उ इलेक्शन डेट चेंज खायमाया बा मासे चेंज खायमाबो आनि जे वान समनि खाकामा सलयांनाय असकेनो इलेक्शन इंटरेस्ट जायावै गरिया मतायनो इंटरेस्ट जांनाय गोबां मोनो थांनाय गबैसासा 13 तारिख लाहांखे आं सामानि दालांया असक बोदनो इंटरेस्ट कय रनाय करै रनायनाय आपन कमं थांनाय हासाल नि नगराय फायनाय न मा पुसिनाय बलंतिया थों नि पारा मताय पारानि बरक र पालेया नाय इनखे तायप्रो सातै सालसा सालनि सकांनो निनि पासा इंथों निनि असा इंथों गोबां मानो माथां सगो और मतानि थानि रिसोय फरा लायो नगरायनो बाहायके पोसिनाय बतायके वान सग लायो गोबां दां सारक तांलायनाय पालमाया थांनाय हानि बाङै रिक्वेस्ट खायो आं आनि चेनेलनि हयते त्रिपुरा सरकार न एप्रिल 10 तारिख बा 11 तारिख खायले हांखे इसा समय कथाय थांनाय हायकेब्लानो गरिया फुजा पायमानि परायफानो टिडि एडिसिनि इलेक्शन न मांगरनाय नायनाय बायदि जिपचिनि त्रिपुरा हाव तो ख्रिस्टियान तंगु गरै हमाया ख्रिस्टान सा हिंदू कोबा जतनो गरे मताय न पुसिनाय गोबांक मानेनाय गोबां मन तंखौ अमो जमातियानि सिनिया गोबां म बरक फायबो
wan zui bu phaibu tabo gore matayo pontam phaibu jesuk sak matain thani asalai mani puronungna ni bangai matain thani je mansak mal mata no bera layu thei ko sok layu nukhongni nijeni nukhongni nungtui omo belai kene 13 tarikh April 13 tarikh ngla hang mane no wan so nai bedi bo donai komung nai matayo thangnai besibak pangpungnai doke norokle tamahi wan sok tong sini tiprasar kisa comment khaiui sabai giradi ani wan sok man ke 13 tarikh ung yawi 11 tarikh 10 tarikh apron Englia hangke gore puja paidro bo khaike belai hanai hunai wan so mani to mani ke nai nai di jog no sung April mase ono gore puja palai phaibu asai ama tahos nai hom da munglai phaibu eke tini Tripura sarkar temani bono nuklia de mani si angsung mani khakamani solja bo donai komung thangnai muna kiri homani si hakesan o det no normally anke direct angsanai Tripura sarkar no nirok kebaisasana politics oro besi si BJP to emne hindu kotor nge tini betai no bobai ke mane ma yang nai ma mane nai joto omo Tripura sa uni jopan wan song nai bedi ani wan song mani nirok ni haide nong ni hayade nge zanja korong no phirogani tapok ladi comment section nong ni korong no naising tongu nola tama hobai nge sa esu tongke ani kok no nirok nakarjadi asung na joto no kholobai ani kok no or mothaka hambai